Vlog! Ay, awanan. Agbagtitan ni kumpare ta nga ipeng, tunata. Woo! Anya manen ay tinakitam nga aramidan dyan na laing unay akong parem. Dajay. Kasasaw naman ang dagijagong ungarapagay na. Bagtita talaga. Si kamot. Isulat makitkitam adil-dil lawang. Wen tako namatlan isot kalaingan ngagtalonan. Idinto tasan mo ta talaga manalon. Wen ngam inadal na nga road. Agriculturist ko naman, lisensyado, professional. Papanamot ngay. Awan maatiw ka kankwa na iti amin nga ang gulaw lakay. Tayo namsapay ni pare ipeng bakit? Saan mat? Si kapay lati patsik alakay. Makapasuron ngamin kad. Sinublat na latalunan tinabayagan ngay patpatalon da atawid na. Unang mulan na sino nakalaingan. Ay kastala ti biyag lakay. Ipakat namot ati amuna. Makapasuron nga rod. Ala tapno saan kan amasuron. Di mon pakibibyangan. Di mon kitkitaan. Di mon kasarsarita. Saan mo't nga rod amaliklikan? Malabsak mo't di kataltalunan da. Numapanak edi talon tayaw. Katno di mo kayat amakita. Kano kayat mo aliklikan ti pan nakasurun mo. Manglikaw ka iti pagnaan. Kastalaeng tibiyag kunak manen. Liklikam jay tao akasursurun mo. No di mo kayat ti mapasubo. Kasta talaga halakay. Naglokon ni Pare Eduardo. Anya manan lakay. Kasangsangpet mula naggapo iti talon mo. At daman pa kariribo ka mon. Ni Pare Eduardo mat ngamin. Kaya't nansakit di talaga ti makiriri Ay sus! Day tatiliklikam lakay. Pangaasim di mo kaririri di kumparem. Noan niya launay at ipakasiksikuran na kanya. Anyaman ti inaramid na naya. Limabas la ijayan ko amang eksamin kadagi jay pagay. Agasam, baga nakit di na madadadaal ka nun ti limbong ti panunot ko. Taanyat imbagam ngamin. Awan man. Jak tupay nadlaw lumabas. Nay, apay nga ro dagasta ti ginunana. Gapo nga tanangag na akasasaok dagi jay agung ungaran araep. Ay, sumat lagayam Isumat la ko nana amadadadaalan ti utek mo lakay. Takasano, impakat mo man tilaing mon. Ay, urayan niya man ti makita na nga aramida kan sawag kadagiti pagay ko, awan bibiyang na. Di narabang ti agsaulatan iti saan anasayaat. Ay sus, baybay amon lakay. Baybay amlatan. Agpaspasin siya aklang bakit. Ngam, no di agsardang. Ay, ang mga makabanggakon iti husto. Nagabuno kan lakay. Nalpasen. Dakal man tinagastos tayon bakit? Iswa kasarita man ni Unyol. Tasan pa'y lang agin rol ita. Anya? Ibaga madakal tinagastos tayo. Tananayunan titinalon tayo. Maawatan na dayta. Si kanti mang ibaga. Maupayan ajay anak ta. Itapay tadandanin agraduar ti panagsardeng na. Kapilitan Sa nabalay ta mabit lang ang urayon ti sumaruno asimistre. Ay nalakay, saan aday ta ti panunutem? Ti kumapanunutem kat ti umadanin a panagraduar na. Awan nga roden ti paginrol na. Ay kat umutang ta iremedyo ta ti paginrol na. Sayang ti panawang. Imbes nga agraduaran, saan pa'y pagsardeng amat? Ay, makamuka nga umutang. Tano siya? Awan amok nga umutangan. Pare Eduardo, kamusta nga itipagay mo? Ay, meta. Nabalod budda dumakal. Makita mo Wanyag paisuan niya. Ang pare, kaslaawan mo't unay ti saringit da. Apay ko man, awan saringit da. Siyempre, nalablabon mo't lang ti maapit nagsaringit da iti ado. Tapno ado ti agdawa. Mamandara mayang agsaringit iti nasursurok ng tigagangay nagsaringit da. Apay, no kasarita mi da, aramidem daya ti bagbagam pare.
Among pare, adamat ka trick na dagiti mula. No si ka So, sa dulamin da ita. Pare, Awan lat panamati kiti bagbagan pare iping. alakan. Adalatakan ka daytan no di ka mamati kanyak pare. Apay kumamamati ang iti ibaga ti tao. Nga mukmit nga 10 spadas na iti panagtalaw. Oh. Sa bagay Pasensya ka na. Awan bilib ko ka. Pasensya ka lang, pare. Awan anyaman na pare. Saan ka apilitan ang mamati kanya? Anyat makunayo ko ni kumpare tayo nga ipeng. Mamati kayo kadit, ibagbaga na akasayaatan kanu awagas. Ti panagtalon. Ay, awan mat ka tipadas na. Kasano kumapat yan tayo ngay? Ngurod. Katawan mat ti ebidensya iti bagbagana. Day tangarod. Oo, awan day jay. Di jay. Bulbulayog. Danto nga ta ebidensya na, ta nagtalon matay. Para makita No, da pa managnak na. Mabalay na patsintayaw. Uwan mata. So, iso para makita, kakadwa. Malag sa tayo kitay. Wen. Tatang, talaga ka di asaan ako na maka-enroll? Ay na, saan nga ro dahil? Awan mo tinautang ni nanang mo pag-enroll mo. Ang hindi ka madanagan. Adun to lakit di ti maapit iti talon tayo. Taimpan ko ti gusto akasapulan ng abuno. Kastamot na bastante ti ginatang ko apis ti sijaw. Awan to ti mga takar nga insekto kadag iti dawa. Sapay ko mga rod tatang. Tani, sayang mat. Mabiitan ti panagturpos ko. Ngam mataktak pa ilaan. Sana balen baro. Basta di ka maupay. Maka-enroll kanto intun sumaruno a semestre. Ta sigurado, makalako tayo tumutten iti maapit tayo. At daman ijayin tinalay nga kumpare ka. Nene. Aramiden na. Agpos-posisyon mo takasla adda sirsirigan na iti dakulat na. Asit nga kamangkide. Sa balin sama na pagbabagtitan teraramiden na. Hindi ko yan. Paliiwak man. Ay, na. Timod gayam cellphone na ti sirsirigin na. Ay, selfie. Rit-rit-rat na ti bagbagi na. Background na ti kapagayan na. Ay, sos. Hawanan. Dadail na talagang ti utak na. Payman. Sutilit man. At damat cellphone ko kay. Iso na lang tadyak amo ti pamayan ti bagbagada a selfie. Urayan. Kampay inay. Nag-selfie akmat Baston samot day ta paray. Abay. Talaga na ka po iti tumang maon. Tagimatang ka pa iti sarukod maon. Sa anak pa'y matalakay at di unay makapagna pare. Ngaro da. Apay nga, agbasbaston kan. Ay syempre, trip ko mata. Conformity kayat pare ko. Mang sutil sa amat tilo ko. Oh, yung bagman ta, may ka dito'y talon ko pare. Makita mo dagito'y pagay ko. Ha? Kaya't ko ang makitam ko ma. Hanggang mangliklikaw kamat ngamin iti pagnaan. Katjak mat iparit ang magnaka dito'y tambak ti talon ko. Nagdumugan dagiti dawat ipagay na. Dagiti pagay ka. Nakatududa pa ilaang. Pare, babaan ti kabarbaro awagas ti panagtalon, nga iso ti inwayat ko. Mapabiit ti panagapit. Imbes nga aguray ka, aginggat dandan ni upat abulan a panagapit. Saanin pare? Gaputa 75 days langan, agapit kan. Oho? Imposible mo't day tana? Ay sus, saan nga imposible pare ko? Gaputa makitkita mong ti ebidensya. Manulangan nga daw manipod ita, mabalinton agapasan. Tatang, bulodak man ti cellphone nyo. Mabitla. Daitin eh. Wow! Nakagatang kayo matgaya man iti mausaryo nga ag-selfie. Maritrato yun ti bagiyo. Nga oray awan kadwayo. Ay katuan O sige. Buyaman kit di dagiti ladawan di ta cellphone ka.
Os? Nag-selfie kayon? Katuan. Buya mo na. Kita man, no, mayat matlang dagiti ladawan dita. Asino ay ti kadwa man nagretrato? Dagi jay pagay ko, Kitaak mo? Oh, kita mo. Oh, dita. Oh. Wow. Nagmayat mo tipan nakaalayo dito. Ay, kutsikan na ti siya. Oh, selfie lang na kita. Ang pinataar nakit din ti Jaski a camera. Ala ni tatang. Mayat. Nagmayatan ti buya dito ayan nyo. Kunamutla no naglawa o na yun ti kapagayan nyo. Kunya rod. Umayak tuman mo ti talon, tatang. Ay, kato na. Kadwam to ni nanang mo. Picture tayo man kit di ijay. Bakit? Dan samot pare iping dagiti limabas. Wan, isuda nga gasawa. Kadwa da di anak da. Umaway damot amin. Nagpagapas dangatan aya. Jakman ammo. Sikaman kit de. Tas sikat ti lumablabas ijay. Jakman lamag magna ijay. Manglikli kawa ko nata masurunak. Dayta ka man ang lakay. Umaapal ka nga tanya. Sa sawam mo dita? Kano damag ko adandanidan agpagapas. Wano amangan no agpagapas dapay kaangatan Inakmat ta ni Jetalon. Amangan no adumanan ti bilit tulang amang siba kadagi jay naganos pa adawa. Ay umayak mo't lakay. Ay kasi kalata. Ang kangarod agrubuatan Ala, urayan nakngarod be tagbado akman iti atidog ti manggas na. Masaya at may nasumurot ni Donata. Imbagla kasarsaritak. Kita amon ti Jarda gijay. Kunam lang nag-shoot-shooting dan iji kapagayan. Aywan. Ay sus, mayat ti plastar da parim nga iping kunmari kandra. Pati ti anak da kunam Ne. Inyong natdan siya kasla baston. Anak kayipitan ti cellphone nga adda kamerana. Ay, silpe. Agraraman mo da kita. Lakay. Siguro ipandanto iti pisbaw. Ay katuan mat. Nagpipintas to pa iti retrato ni parim nga iping amabuya iti Facebook na. Kahit mo sawa nagpis-Facebook ka mat. Ha? Bakitan? Iso siguro akanayon ka nga awan iji balaya. Iji computer rantayan mo niya. Ay saan? Ayos daon, di ka nagrasaon. Makapabwisit ka talaga. Gawit kan? Lakay. Ingka kitagluton. Sumarunuak ton. Ay, talaga masapol na mabantayan dagiti pagay mo, pare Eduardo. Ay, ibusan laki di dagiti siba, bilit tulang dagiti dawa. Nawan mang bugaw kadakwada. Puwing nga rod. Hindi mo naman malpas ti pictorial dagi jayan. Nay, ada magayam da pare ipeng, kanta ginana iti talon da. Wait, ada shooting da. Shooting? Shooting? Kita ma? Kita. Kasano shooting ako nam? Gastoy na kita na ka. Dahil iti cellphone ko. Kita amatan ni nga to ti ayan tatambak. Imustrak la ang ti shooting nga ibagbagak nga isoter aramidin da. Malabang araw. Selfie da ito Kastoy. Ag selfie akmat ka no Igalot ko tayo cellphone ko dito kawayan. Buli ka. Igalot na. Mayata. Uresan apod-pod no selfie Imustrak la kasano. Kastoy. Agkiadak basay. Kastoy ka tidjar ni Paripeng. Agad na ka. Ready akon kampaiday. May isa. Dua. Ay! Pare Eduardo! Arayatan da kamay! Natinag ni Pare Eduardo itinangato at tambak! Kumusta ang tirik ng pare? Pare. Naibaglakit din natay, marayat ka. Tadakadwa ka nang yaon ka ni Pare Eduardo iti alog.
Dandanikan, pare ko. Sapay, gayong-gayong samad na di apasat ti talon mo. Agyamanak, pare. Agyamanak tayo, marayat ka. Diyos kay, kababayin tayo tayo napasamak. Pare ito. Aday bagam. Di mo istoryahan na. No, kasano natin nagak itinangato at tambak. Wag, pare ko. Hindi ka madanagan. Talo tayo lang ang makamo. Anya? Uwan, pare, hindi ka madanagan. Inistoryan ni Manong ito kanyak, no apay an natin nagka. Awan kanyak day jay. Ay, pare. Awan day jayin, pare. Kasta na tibiyag. At da disgrasya, numalipatan tayo ti aganad. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Disgrasya, ti patauden, ti dakes nga apal. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Yes! Tungit! Ay na, tungit ko manan! Ay, niyamot to. Ay, sinamot latan ti mga abak nila. Ay, katgagangay Weather lang yan ako nada. Numaminsan, rainy day. Numaminsan, sunny day. Woo! Ay, kaduan na. Kukwak amin na kwartayaw. Ay na, nangabakakmanan. Tatang, mabisina. Anya? Di ka pa inangan? Saan? Nakaturog ni ading ko. Ayan ti inayo. Kaya't mo asawan. Dududwa kayo dito balay? Tatang. Nagalasan amila. Napanman nga tan nakisugal? Sige boy. Mabit lang tagluto ka. Ay, nabanluga ka naggapo iti trabaho. Ngamkastoy pa iti masang patak. Yahoo! Tungit ko lang ta! Anyan nila. Si kalatati agtungtung Itay ka pa bukudang matan. Kasta na tibiyag Weather lang yan. Panganayon ka mga abak. Ay, kasta na tibiyag nga road. Ako kusak aminan na kwartayo. Sige, sagsaga man ang tabara. Iwaras mo. Naibulsa kung tinabak ko. O sige. Ha? Ay, sus. Anya ti orasan? Alas 10 na itirabi Anya? Rabin? Ay, agawid akon. Ay, tagi dyan anak ko. Di na painangan. O sige, inak ko na. No bigat tumalan. Pasubot ka. Wala. No bigat taon. Amuyumat nga danak ko. O sige, inakon. Nagalasan ti aramid mo ngayon na. Maiturad mo apanawan dagiti anak mo? Tamapan ka lang makisugal? Ay, anay ko. Nagsakitan. Nagalas ti aramid mo. Apay-abay bayam dagiti anak mo, ha? Importante kan katisugal, ha? Ay, sana bali tanang nga bakakmat. Atoy kitaam. Nagadula kay, aduti inabak ko. Nangabakak adiretso. Dagitagayam ti inabak mo. Ay, uwan. Adumot ngagpaiso. Mutoy dagita. Ha? Sinigawat mo na. Kastoy ti maiparbang kadagitoy akwarta. Pahinga nga. Pamamal mo matan kanyak ti inabak ko. Katap na maragragsak ka pa'y anangabak. Kastoy pa'y ti maramanam. Ganabam! Kaya't mo tanayonak pa'y, ha? Sanan. Ay, anay ko. Inak agtrabahon, Mila. Katjak kayaten amapan ka pa'y makisugal. Nalawag. Apay ay akaguram. Kat swerte akmat.
Nagdakkel tupay ti inabak ko iti kalman. Oh, diadaing gatang ko iti si daon. Ipampanakal mo ti inabak mo alimagasot iti kalman? No dadakas ang napasama ka dagiti anak mo. Anya ti maaramidan dayta limagasot nga inabak mo, ha? Kwa. Inampay la ti tawan dayta inauna. Kat limamat ti tawan dayta adima. Ngun pampanawam ida. Taing kala makisugal? Nagalasan ti ugalim nga ina? Kwa. Mila, padasampay ti mapan makisugal ta tiritirak dayta tangad mo. Anya? Ne, kung namin no saan kan ama ka umay Mila, nagladaw kan? Ay, umayak Apay kit ni nasaan? Kat no kinabil na kansamo nila kay mo idirabi ay. Wan? Sana balin Ay, Sa bagay, kasta lang ti biyag. Di mo rin makabil-kabil ka, basta ti importante, makisugal ka. Bakit ti mayat, bra? Wan Ay, kastala tibiyag Uray kabilan nak ti asawak, tinaskan, makasugalaklat ta. ay katuan na. Oh, alam nila. Irwar mo ti tayam. Tasubbutok ti abak ko kun ka. Day talagayam. Amo na. Siyak tulat ta, ti mga abak. Nagbayag matan ni Mila. Inyag na dagiti anak na diti balay, takunada nga adda papanan na biek. Ngam nagbayag matan. Ay, ang mga no na pan nakisugal Anya, nagalasan nga aramid na. Amumay, tasigudan nga agsugsugal di anak mau. Saan lat tagayam adom ngag iti pamagbagak? Kasaritan manin Maday, ti aramid na kasta. Kaya't yung asawan nanang, adda dito'y dagiti ubing. Wan, nakaturog dan. Jakman amo no sa dino tinatortorong ni Mila. Isumot lagayam nga wanday di balay. Amuklatan no sa dino tayan ni Mila. Ay, Mabisbisinak nga gapo iti trabaho. Ngam awan pa'y masangpatak amakan iti balay. Takasano, importante mat kinimila ti mapan nakisugal. nala mapankalatan iti kusina. Ingkamangan ijay, barok. Ado ti sidaot kan innapaw. No kasta, imay itay dito ni Efren, nanang? Wan, agong ungat kan ka. Sana bali tadimot na baybay ang dagiti ubeng. Adda kayo mat anangayuan kadagiti anak may. Oray, di mo ibaga no sa dino tinapanam. Ngam amuklatan ang naggapo ka iti sugalan. Kwa, nanang. Ay, maditi kasta nga ugalim, Mila. Babae ka pa'y mat nga raod. Awan tinasaya at nga ibo nga ti sugal. Laglagi pom dayta. Nanang, rumarak adda papanak. Ibatik kada kayo pa'y lang dagiti apuyaw. Mabiitak lang. Ay, saan? Itugot mo ida iti papanam. Taadda pagnak ita. Mapanak ija ilay ta sabtag jay kumarek. Taadda alaan na apwesto ti ikan kat aglako kami adwa. Anya? Basta jak maaw-awir ita dagiti anak mo. Sika ti mga iwan kadakwada. Total, sugal matla ti papapanam. Saan mat nga importante da ita? Kwa, nanang. Intun maminsan lakuman arumar kayo. Tabantayan nyo. Sika, ti magaywan iti anak mo. Salbag ka, babae. Mala, pakanam kat idan. Tagawid kayon, iji balayaw, kalpasan na. Ni nanang mat. Jak kayatan nga umay mo ida ipaaywan kanyak. Tasugal mo't lati papapanam. Maawatam, ha? Salbag! Naabakak manin! Awanan ti pagpuunak Siyak mat ita, tinangabak. Nanang, mabisina kon. Tamak yun, baka ninyo ay! Salbag ka nga ubeng! Ala! Umadayo ka ditoy! Ingkagay ayam ijay! Di ka managtak! Oh, kita ang taburidak mo Mila. Ay sos, inturog ng tibisin na. Ay, sus, baka nanyo mo dagitan na kiwak. Yan mo datang aramid yung ay, sugal. Dawa ka? Alakit din!
Saksakan yon tabaraha! Salbag ka talaga! Bisinam dagiti anak mo. Gapo lang iti panagsugsugal mo. Sino man yung tinangidanon kan kay tidayta? Sana naskan mo asino tinagipulon. Mabit man lang taalag tay pagmalo. Ha? Malwan ka man langan. Malwak man langin lagi ka. Amay mo na nagsugal. Ay, sus, tamaraya ko. Ay, nariga na yan. Basol mumot ngamin, Mila. Tasinaw ti di makapungtot iti kasta nga aramid mau. Tatang, mabuti nga kung nga agawid iti balay. Agawid ka. Saan ada kami ti pagkamangam? Tangay awan mo't denggam. Tatang. Ay, agawid kan. Hanggang panguran nagtasawag. No di ka pa'y agawid. Siya kun amis mo timang pang-urkang ka. Anya? Ti kunam nagbaaw ti pungtot ko kan ka, Mila. Saan? Pangasim, friend. Tadi mo ipang-urkan niya tigam mo amalo. Di talangin ulom ti pangusarak iti day ti amalo. Tabarang aglimpyon ta utak mo. Kuala ka, hay. Saanan anas kan amalwampay. Gapot talimpyon. Ayun. Naglimpyon lakay. Normalin ti utak ko. Iso nga idisumon day taigam mo amalo. Dahito iti laglagi pa, Manila. Iti ka nito amapan ka pa'y makisugal. Talaga ang makaraman kan kanyak. Saya at Mike tasang ka na pan nakisugal, Mila. At iti prutas. Para ka dagiti akpaw. Naloom dagiti amangga. Ay na, agyaman tatang. Angam ni mga nuila kong dagiti amangga kat isugal mau. Saan ako nga agsugsugal, tatang? Nasaya at nukasta. Talaga nga awan nasaya at nga ibunga ti sugal. Tatang. Imbes at ipagsugal mau, igatang mula angin iti kanan dagiti anak mau. Ken maysa, laglagi pa asan asikat yung trab-trabaho. Mabambanog nila kay mong agtrab-trabaho para iti kanan yaw. Nga misugsugal mau. Kwartak mo tidaduma Ay, ure man. Basta laglagi pa tayo na kuna. Tisugal. Awan tinasaya at nga itden na itibiyag. Owan, tatang. Urno si man tabagbagin Mila. Tapno nasaya at tilinangan nyo iti asawam. Saan na pagwadan tiraramida mapanagsugal? Owan, tatang. Agbalbaliw akon. Ikarik. Tadyak matan kayat ti makabkabil. Itong paanak nila kay kun agsugalak. Gunggunam Ure siyak. Iti ka nito amaamuakpay nga agsugal ka. Talaga siya kung timang kabil kan ka. Nadalos to'y balay Mila! Ayan mo! Ne, ada kamot gaya man friend. Nasapa ka mo tanagawid. Owen. Simakit nga minti ulok itay. Iso ang nag-awid akon. Ay, mabit lang nga ron ta idasaran ka Amangan mo't kit din mabisin ka. Owen man nga ron bakit? Idasaran na kon. Tatalaga mabisin na kon. Mabit lang Hoy, di ka natagari Amangan no agriing dagiti anak mo. Nakaturog da nga minan. Nagsapan? Bye-bye amlat ta ka di idan. Mayat dayta, tapno dumakkel da adagos. Bakit? Umasidig ka man kanya? Ha? Apay? Kuha. Kas lang amin nakabangbanglo ka ita. Win takadigdigos ko. Nagsabunak iti nabanglo. Kas taya. Ay, umay ka man nga rod. Tarakupan ka man bakit? Ay, ay si kakit dimot. Aday ta. Sige. Ang tinakman no nabangloak. Say open na man nga rod.
Nagbanglukan bakit? Ay na. No kasta kumakanayon, di mayat. Nagbalbaliwak nga rudan lakay. Sa anak matan ang makisugsugal. Kasta aya? Ay kat, mayat Kasta tikayat ko. Tikanayon nga da ka diti balay. Tapno maasikasom dagiti anak ta. Tati sugal, awan tinasayat nga itdan na itibiyag. Huwag, amok day talakay. Iso nga rod nga insardeng kon. Ay kat, nasayat nga rod Umay ka mampay. Ay na. Nagbanglukan bakit? Ay na. Sikakit di mat. Mabit lang nga rod Tainak isagana ti kanunta. Agsango ta ita amangan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan tinasayaat nga itten ti sugal. Tampok ditoy programa tayo. Kastara ti biyag! Sige, pautangan ka Sonya. Agampang nga asim tabayadam to inton agsweldo nila kay mo Ngamen, igatang ko kumaday ta iti agas ko. Ambumat kanyak, nagado atom tumarag. Gapot aglalaok, ti marikrik-nak. Una na, Berta. Unay kayo lakit din aya. Bayadak ka de. Sige, mabiit laeng. Tainak alaan ti 5,000 nga utangem. Agyaman nana. Ay nalakay, kurang pa iti kwarta nga igam ko. Aglon kan iti pagtrab-trabahwam. Anya? Ala ka din ni kasapulan di anak ta nga inauna. Kaasimot no saan tapat ganti kayat na. Ay, o sige. Aglonak to. Ala apag isunto inton kasangay na. Kakaiso na amadanon mo ti panagdebo ni Chere. Di ipaalmi ti pakaragsakan na. Kasta aya? Una na ika. Kayat kumot amapadasan jay anak ko tinagarbo panagkasangay na. Iso nga umay kayon to Ay katwin Ngam itinto nalatak hotel ti pakaangayan na. Ha? Una na. Ay na, saanen anasken nga agpasken kayo iti may sa hotel, Sonya. Tadakkel ti magastos iti dayta. May mayat matlaeng no ijay latan balayo. Mas praktikal ti kasta. No iti hotel, agbayad kayo iti dakkel. Anya? Ay nananang, mapadasak tumatlangan ti bongga party. Ay, awisak tumat dagiti amin agagayem ko. Kat iti daytan tong aldaw, nasken anaka pimpintasak to. Ay katwa na anak ko. Sige, matungpal ti kayat mo. Ay nananang, nakaragragsakak talaga. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Basta pakaragsakan yung anak mi. Aramiden mi. Wanfredo, si kanto ti kang runan amang tagkanyak iti rosas. Oh? Talaga, Cherry? Wan, sabay ko matadinak paayan ha? Wen, apay din na paayan ka. Maangay to ti dibu partik iti may sa restaurant. Ha? Uy, talaga mo't Angam sa bagay. Kasta latibiyag Ura agbayad ka ni tinangina. Basta naragsak ka. Ayos dayta. Kasta latibiyag ako nada. Wan kabayatan si bibiyag ka. Agragsak ka. Kasta latibiyag. Anya, buludan yaw ti pensyon ka. Un takasapulan ni Cherry inton agdibong. Tanasken mo't anagarbo ti partina. Anya? Alaka din alulo. Buludak ti pensyon niyaw. Isupay amainayon apang gastos may. Nay. Ha? Apay akasta ti katawa yung ay lulo. Kaslamangin insulto. Ay, oo na yan. Alaka din alulo. Amok nga ado ti kwartayo.
Iso apabuludan dak kumaiti 5,000. Imbaglaan na yun na. Apay nga may nanasken na nagarbo ti kasangay ni Chere. Mabalin nyo ti agparte nga uray simple laag. Ay nalulaw, kaya't kumit amapadasan ti anak mi at nagarbo aparte. Awan nga rod kwartayo, kundi garbo kayo pay laag. Ay, kinamaag dayta. Nilulumot. Sonya, laglagi pa amto'y ibagak. Di ka kundi garbo, no pasig tumot lang nga utang. Saan abali tabayadak tumot laang? Mala, ikan ka man laingan. Tamaw ka di naktumot lasar dengan. Ang amnay bayadam tumot laing takasapulak ti kwarta. Ang bumait nga tumtumarak iti agas. Lolo! Mano tinalon mo, lakay? 20,000. Amangan nukurang dayta. Ay kat makaamukan na. Sikan tumat ngamin. Kundi garbo ka. Katawan mo't ti kwarta tayo. Unay kalakit din ay alakay. Tapno mapadas mo't ni Cherry at tinagarbo a birthday party. Tamo kat, apahalan na ti kasinsin na ani Lorna. Nga idinag-birthday, naangay itimay sa hotel. Kat bungga! Uwin taado ti kwartada. Aday di abroad ti amana. Kabailan tamat nga ipaiday takin ni Cherry. Ay, makaamu ka man lang eh. Ala ka din Mr. Douglas. Bumuludak pa'y iti 20,000 pesos yung tabayadak tumutlaang. Amo mati paganurutak no siya agpautang, Sonia. Wen, Mr. Douglas, amo. Sige, pautangan ka. Ang naskan nga agbayad ka dagos. Agbayad ka itinaykad dangal daw pa nagbayad mo. Wen, Mr. Douglas, agbayad ak. Bueno, ikan ka nga rod iti kwarta bulbuludem. Oh, anya nanang, nakasaganan ti amin? Mabalingkon nga awisan dagiti dumaray iti party? Wala nakaw. Awisak to ni Lorna. Ipakitakan ko na amas bongga ti maangay a party. Ay katuan Ipakitam akabailan tayo mat ti kabailan da. Nanang. Addan ti aramaten tayo. Kat ti aldaw laangan ti urayin tayo. Tapno maangay ti bongga akasangay mo. Nanang. Inton bigat, mapanak makisarita iti may sa hotel apakaangayan ti dibo partay. Oh? Talaga matuloy ti dibo partim? Winfredo, katsapay ko matadumaray ka ha? Ngamin, si kanto ti kang runa na mangisala kanya. Wen, di kagdanag. Day talaga hayam. Ngamnas kan naka-formal attire kayo amin a boys ha? Da kayo nga 18 man amang itid kanyak iti rosas. Talaga mo ta. Wana, kan naskan a color pink ti polo yo. Gaputan nakabistida ak tumat iti color pink. Ha? Oh? Talaga? Winfredo! Sige At damat kit di polo ni tatang ko a pink. Di ison ti buludek. Ken inakto buluden ti Amerikana ni Kapitan mi. Ta iso ti usarak. Anya? Una, adamat mabulod ko. Di agbuludak. Ngam ti aggastosak pay laeng. Saan ba't nga importante dayta? Tap naggastosak pay. Ha? Adamat mabulod ko. Di ison ti usarak. Sige, kastapay nga ron ha. Ibagak tulangan no kaano ti aldaw ti kasangay ko. Sige. Inak pa iti klasik ha. Bye! Ay. Una yan. Ikarigatan dati mga nga iti parte nagarbo. Ngampadak mo't laida mamirmirawat. Sa bagay, kastala ti biyag Ay, nakmatan iti sumaruno a klase. Ay na, nagpintas ka na nakaw. Bagay mo launay day ta bestidang. Kanday ta make up mo. Wala na. Nalaingak sa amang make up anya. Mabitla nga.
Nayunan tapay ba si tiblasyon mo, girl? Iti kasta, naranyag tarupam. Sige. Angem niya, misis. Tay bayad ko, di mo liplipatan ha. Kalpasan ti pa ng make-up ko dito anak kyo. Yung ti bayad ko. Wan, nakasaganan, ti bayad ko kan ka. Ay na, agyaman na Fredo. Kunat mo di kan makaumay. Nagtaar kay tisuot mo Wena, uray si ka. Nakapimpintas ka gayam. Numamake-upan ka. Uray awan makeup ko. Napintasaklat ta. Wen, angaw ko lang ay jay. Wow, nagpintas ta bistidam. May bagay lawanay kan ka. Agyaman na. Wow, talaga bongga da ito kasangay mo. Pasig ang naka-formal attire dagiti arda ditoy. Kasta ti kayat ko. Anya ti makunam iti di ardibo party. Bongga. Wen, kasla party ti may sa abaknang. Kasla baknang ti nagkasangay. Anya? Uy, siga Basta ka na yun nakapasagidan. Saan? Nga mamom. Aming ibagbagak kat pudno. Wen, dahito akasangay mo kat nagarbo na eh. Ngam ti madi. Pada ka mat ama mirmiraot. Iso akasla sila nga panunoten. Anya? Sige maray, mangan kayo laang. Tanaimas ti sagana ti anak ko. Ado ti makan, agbusog kayo laang. Wen nga rod, mare. Ay na, agkakaimas ti makan dito'y bongga. Ay na maridig na. Maminsan la mapasamak dayta iti anak ko. Wen amare, no laki ti takabaalan tayo nga ipaay ti para iti anak tayo. Alami din tayo Kasta talaga dagiti naganat. Ay wen amare. Iso nga inkarigatak nga ipaay ti kastoy anagar ko akasangay ti anak ko. Nga men, ipatpatag ko launay dagiti anak ko. Nagiimas ti amin ta. Mapadasan dati kastoy anagarbo akasangay. Ay talaga. Inton madanon dati makuna apanagdibuda. Agyamanak ha? Agyamanak iti dadar ayo. Sige. Cherry, agpakadak matan. Agyamanaken ka iti panangimbitam kanyak. Tapno mapadasak ti dumaray iti nagarbo aparti. Anya? Sika talaga. Sige, umuna ako. Agyamanak manen. Agyamanak matkan ka, Fredo. Ala, mudtoyin tay inutang mo kanyak 5,000, Sonya. Tay gatang ko iti agas ko, agraman vitamina. Ha? Kwalulaw, awan pa'y mang. Itangal daw, tingkadang mo apa nagbayad mo. Iso nga agbayad kan. Awan pa'y nga rudlulo. Kasanuak nga roda na makagatang iti agas ko. Ado mo ti kwartayo? Ay, sana mabaling. Agbayad kan. Ha! Kundi garbo kayo, ngamawan mo't gam kwartayo. No di kayo kat agraraman. Lolo! Kasano ngay Sonya? Lumaya ko na diti balayo. Tadi ka matan mauray nga umayag bayad iti utang mo. 20,000 ti inutang mo. Plus 10% na. Awan pa'y mo't sir. Sana balay, agbayad ak tumatlaang. Sige. Ngam na ag 4% lat ta na utang mo. Ken sana mabalin na di kagbayad. Tano saan? Alag aming appliances mo. Agraman to'y balayo. Ay, anyamatan. Nagbasi ti masusweldok, bakit? Gaputa dakkel ti makmak sa iti sweldok. Ken saan lang at ilon ko ti deduction ko. Adapay cash advance ko. Isong awanan Manulangin ti matda. Ay, kasanuta itan ama kabayad, lakay. Si kantumat ngamin, kundi garbo ka. O ita, di awanan ti pagbayad ta. Kasanaw ka. Ala, ingkakit mangiremedyo. Umutang kalat ta, no da pagutangam. Tapno mabayadan ta, dagiti nakautangam at duma. Tani, kababain ta. Lakay. Ay,
Mistake bakit? Saan ama iparbang ti inaramid mo? Nadamat kit ti basol ko Taintulok ko latan, ti kayat yung agi na. Ang manyangay ita, nakautang tayon itidakkel. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka kundi garbo, no pasig metlanga utang. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Ay, awanon di asawam Karina. Nagsadaot, si kalatan tinamnamaon na. Makauma kayo nanang. Nilatan Salvador ti makikita yo. Isakit mo jay sadot nga asawam. Ay na, Karina, kastalatan. Apay, kayat mulatan na si katimang manggad, kat pakpakanam di asawam. Nga imbes nga iso ang lalaki ti agtrabaho, ta iso timang pakan kada kayo kadagiti anak yo. Kat sana bali tagtaltalon mat. Agmulmulay tinatnatang. Kumaan na damot maapit na. Agapitan dagiti daddo maaman nalon. Angam isaw kat pulos ajak na puutan na nagapit. Angam ala, tapno awan mat maibagbagam kanyak. Sige, sana kun ngagsaupay. Makamukan. Tasyak, isaksakit kalaeng, taanak ka. Nanang. Angam no tagidaksam day tapan ng dilaw ko iti asawam. Ay makaamukan. Ha! Mga lakamot nga roden iti tangdanam nga agaywan kadagiti anak mo. Tadyak kayaten ti agaywan pay. Ha? Ha! Tultulungan ka. Ay aywanak dagiti anak mo. Angam kaguranak. Gaputa dilawag ti aramid ti asawam alanggong. Kwa nanang. Langgong ta asawam. Sadot! Ha! Awan kat babain na Asika nga asawa na timang pakpakan kan kwa na. Karina, ilanak man iti. Kanag, kaya ko timangan. Anya? Ha! Day talang amin agin inom ti araramidem mat Salvador. Nabartak ka manen na simangpat. Diyak nga kaya tiyagan dito balay. No iti aldaw. Tada tinalaing nga inam. Ha? Kus sila panak. Gapot asadot kamat ngamen. Ay, Salvador aya. No di mo kayat ako silapan na kaninanang or no sam tabiyag mo. Ay, madingamin ti aramid mo. Sadot ka. Ay, Nida. Hoy, Salvador! Nakaturo ganti ka sarsaritak. Way ak dita supa amaturog. Ilak ko tiri daw ti Seledni. Tapno sana makastrak. Disturbo manen iti panaturog. Day, si kamot day tamasabat ko marinida. Napunno itinatang ta sinusuon mo alaba. Ay won Mari Ignacia. Talagapit ni mulong itinateng na. Tumulong ak nga agibunag. Ay imbag ka pa'y tanagagat jay manugang mau. Kastala tibiyag amaray. Nasken nga aggagaw. Tanusaan agbisay dagiti duwa nga anak dakin ni Lisa. Ay imbag tanagagat jay manugang mau. Jay manugang kong ay awan. Ay, adaman nga tani jay balay damat maturog. Sige, Mare, ingkan. Tadi kakit maktangan anak kasusoon. Ala, mangalakan iti dengdeng, Mare. Ha? Ikanak, Mare? Wan, Mare. Sige, gumawat kan iti may sa arepet nga otong. Taimbag lang nga ilaok mo iti dengdeng. Ay, agyaman ak nga rod, Mare. Sige, gumawatak di talabam. Nay, mayat kapuros day ta utong bakay. Mayat ti kasta kapuros ta nasamsam Idengdeng mo na. Tadamot tayo okraken kamatis dita. Isaon ti pangilaukam. Ay, wen lakay.
Ay, apalak man ni Marinida. Ngamen, nagagat tay manugang na. Kasita, agapapit naman ni tinatengda. Kasjay ati manugang, nagagayt. Tay manugang mungay, sadot? Win nga roda. Ay, jakman mo ken ni Karina, ta itulok na akasta. Ay ayatin na nga rod mait, di bayam? Ha! Imbag ko mano jak makitkit at aramit ti asawa na. Inaldaw nga da kiti balay da. Tao awirak nga ro dagiti anak da. Ajak agkid daw iti tangdan ko. Anggam ni Salvador ay apaw! Day talamapan mang sisiim iti arak ti amuna. Ay... Inton rumwar iti balay da. Limpyo. Anggam inton sumangpait. Agdiwar-diwaran amag na. Anyangay nga raod kat sadot mait. At ay tala arak ti mapan nasisiimain. Isu aman ipod inton bigat. Sa anak amapan ijabalay da. Ha! Makaamon ni Karina no awan agaywan kadagiti anak na. Pagkapay mulong. Ano man ang tiapit mo? Kuna, taday jela panagmulat ti amok at trabaho. No jak sayatan ti panagmulak, awan mat maapit ko. Una, pare. Wow! Naihimas ti arak nang runa katadapay pulutan. Sige lang, Salvador. Siyatlat ta. Ay katuwin mata pare. Paborito ti ginatang mong arak. Angam ne. Bitin. May sa labot ti sangsangon tayo. Amom, pare Salvador. Para kada kamila kumakan ni mulong day ta nga arak. Iso amay sa lang ti ginatang kao. Ngimay ka ngamin. Iso talaga kurang. Kasla di kay narwam kanyak pare. Sikay, pare Salvador. Kano kamat nga agapit? Ha? Kwa, kasano nga agapit ket kinantigas dagiti natenggaw. Awan na. Asikaso mga mindagiti mulam, Salvador. Dapno agapit kami. Oh, bayam dita. Timanakem. Adda maapit na. Kasta na ti biyag. Anyat? Kunam? Alberto? Ti kunak, pare. Timanakem. Adda maapit na. Ibagbagang ka di sa anak amanakam, taawan maapit ko? Kwa, ano agapa kayo? Gusto maladay ito pa nagiinom tayo? Sige, agawid akon pare Salvador. Sige pare, agawid ka nga rudan. Dahil nakmet agluto. Kasi mat ni bakat ko, no isupay lang ka agluto. Kat nabambanog, anagga po iti trabaho na iji ile. Pwe! Unamlan manakam kayo at tawa. Agawid ak madlangan. Saan ka narumwar italakay? Gaputan alpasan kinalak alif ko. Saan nga umay ni nana nga agaywan kadagiti anak ta? Iso asikan ti agaywan. Apay asaan niya umay ni nanang mo? Ay di ka nagsaupay. Basta sikan ti mangaywan kadagiti do nga anak ta. Ay saan? Ingkaypan kada nanang mo, ta iso ti mangaywan. Inakmat sarungkaran dagiti mulak Anya? Kaano pa ya sinarungkaram dagiti mulam? Ita nga rod. Sige, inak nga rod ipan dagiti ubing iti ayan dananang. Tapno makatrabaho Bala, agawirak, basta dito'y balay. Tadyak kaya ti mapanidya balayaw, tamasurunak iti asawam. Sana bali nanang, takunanamot amapan na sarungkaran dagiti mula na. Ala, sapay ko mga rod takasta. Sige nanang, makaamo kayon kadagiti anak ko. Tama nga numaladawak iti trabaho. Sayang ti maikasay iti sweldo. Sige. Dito'y da maturog. Inton rabi Tapno saan ka na marigatan? Tatalaga jak kayat ti mapan ije balayo. Uwan nanang, nuday ta ti kayat yo. Kunak man no napan mo sinarungkaran dagiti mulam, Salvador?
Agda kamot gayam dito yung istor ni mami nga makaininom. Tatang, kasta laki biyag mo't, ha? Agragsak mo't na tao sa paminsan. Anya nga agragsak? Ay, awan mo nga manugang. Kastamlatan. Parikot na ka ti anak ko. Ha? Inak malaing ay. Bayan nyo tayo, pasensya kayo iti katugang. Talaga akas jay na. Makuhatan ba, Salvador? Sige, kinay. Tira ti shot. Sige, shot tayo. Ay na bakit? Nakatsamba. Nangina ita ti sili. Iso nga apitin tayo nagitimulak. Unla kay, iso nga agapit ta ita, tapno mailakutan. Ay na, maragsakan Agyaman Alah lakay, ayabak dananang kentatang, tapno tumulong da nga agburas iti sili. Ay na, Salvador, ayan nga iti apit mo. Kunak man no as-asigaswam dagiti mulam. Inigas da nga roden. Apay, di ka umapal kan ni Mulong? Nakatsamba ita iti apit na asili? Oh? Nangina ita ti sili. Iso ang nakatsambada. Angam si kangay. Ayan ti apit mo. Inigas nga rod. Kat, kastamlata nga rodan? Ha? No di ka agagawa, talaga panawan kan. Ha? Makauma kamit. Awan talaga ti bain mo. Nagpuskol ti rupam. Saan matakas ta? Bakit? Kanayon da ka lang nga rodan apasagidan dagiti dadakkel ko. Di ka pa'y lagnakam. Talaga anak puskol ti rupam. Awan pa nagbabain mo. Ay, agungat ka, ha? Ita, taadadag iti ubeng ijayan dananang. Agnaudak mo tan ijay. Panawan nak? Ay, makamo kan iti biyag mo, Kasano ako niya, Ay, awan bibiyang ko kan ka. Tangay sadot kamat nga asawa. Kan ama ti pamilya, panawan da kan. No kayat mo ti mangan, agtrabaho ka iti pagbiag mo. Mabisida ka talaga. Pulos nga awan natda iti pagbagasan mi. Insupot amin ni Karina. Kat impan na iti balay dananang na. Nag-alasin. May turod na nagbisina ka dito yung balay. Mabisina ka talaga. Pare Salvador! Aray! Oh! Kaya't mo ti sumurot ka niya. Kuha pare. Guli ka man. Apay nga aprusam tachan mo? Mabisina ko amin pare. Awan makan ko dito yung balay. Ha? Ano yan Unay data. Mala. Apag iso. Sumurot kan kanya. Tapnumangan ka. Inta makipangan iji balay da pari mulong. Nagpinikpikan ka. Kat iyaw awis na. Iso mapanta. Kasta ya. O sige. Mapanta nga rod pare. Ay, tayo niya. Luto niya pare. Dakkel ti naglakwan mi iti apit masili, pare Salvador. Kasta ka di pare. Sikan tumit ngamin. Di mo inaiwanan dagiti mulam. Ken sadot ka ngamin ngagmula. Sayang dagiti mulam. Awan na apit mo, tanaigges damat. Ken nagkaruutan dan. Huwag nga rod pare. Mayat mo't lahing maggagat ka pare. Ta sayang jay dagayo at di mamulaan. Huwag nga rod pare. Ken imanaw pa yung dabakit ko. Makamuak ka nun itibiyag ko. Iso nga ita, aggagat kan pare. Huwag nga rod pare. Kastay ko na ni pare Albert. Ti manakam, adda maapit na. Huwag. Aggagait akon pare. Tamang ano sa andak asubyan ti pamilya. Ayos nga rod. Musilan pare. Mangan kalat ta. Ado ti sidaan. Nagpinikpi ka na. Kastanda ti panagyaman ko iti dakkel na apit ko. Awanin. Talaga karuutan nun to'y minulak iti natay. Sayang matngag paiso niya para Albert. Anya ita ti aramidin ta. Tayo nawis nak dito'y talon mo. Tulungan na kagdalos iti ruot. Ken agmula pare. Saan na bale? Ta ikangkanto iti tangdan mo. Sigurado ka tangdanan na ka. Di kagdanag. Talaga tangdanan ka. Sige nga ron.
Pag iso, tanalpas tayo kontrato akabiti. Iso ang mabalin ka tulungan dito italon mo, pare. Damag ko agim magat ka nun ti asawam Karina. Naglawa ka nun ti minulaan na. Isuti ko na ni pari mulong idinasabat ko, nanang. Nasaya at mat no nagnakam itan. Sapay ko maa. Rumbeng laang ngagsalukag. No saan ngagsalukag? Talaga asaan kami ngagsublikan kwa na. Oh, makita mo't Karina. Ha? Naglawa day ti minulaak. Ket sapay ko maata makachambak mat iti nangato a presyo. Pasig asili ti mulak. Tabarang nangaton tulat ti presyo na no apitak. Maragsakan naglakay. Sapay ko mata saan mo abaybay ang dagito'y amulam. Tadikat sayang ti gastos mo. Ay saan itan bakit? Aggagat akon. Kababain mo't ngagpaiso Asak ti pakpakanan. Imbis asika ganda giti anak ta ti pakanan. Lakay. Ang manipod ita. Agbalbalew akon bakit? Aggagat akon. Tapno kunain mo't dagiti tao ang manakamak. Ha? Pinasagidan dak ngamin idi da pare Alberto. Kunada, ti manakam a tao at da maapit na. Kasta? Wen bakit? Iso nga ita. Aggagatak man, tapno damot maapit ko. Sige lakay. Agyaman ak nga rod no kasta. Naragsaka, gaputak ko na nga agbalbaliw kan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti manakem a tao at damaapit na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!